Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas Svetog Andreja Prvozvanog, prvog sledbenika i prvog apostola Hristovog, koji je stradao na krstu zbog odanosti novozavetnoj veri. Kao svog zaštitnika proslavlja ga i kraljevski dvor Karađorđevića. Sveti Andrej bio je stariji brat svetog apostola Petra i učenik svetog Jovana Krstitelja, a evanđelje je propovedao u Vizantiji i Trakiji, u Dunavskim zemljama, potom u Rusiji oko Crnog mora, u Epiru, Grčkoj i Peloponezu, gde je stradao. Svojim čudesnim moćima iscelio je mnoge bolesne, među kojima i ženu carskog namestnika u gradu Patri, koju podiže iz postelje, te je ona prihvatila hrišćansku veru. Zbog toga se silno raznevio namestnik Eteata i naredio da se sveti Andrej razapne na krst i izbode kopljima, što je i učinjeno. Ali ni tada nije odustao sveti Andrej, već je tako ranjen i izmučen i sa krsta delio narodu korisne pouke, propovedavši veru hrišćansku, usrdno se moleći Bogu. Svoju dušu mu je predao u 62. godini. Kako je za živote isceljivao uboge i bolesne, tako je nastavljeno i nakon njegove smrti, delovanje njegovih čudesnih moštiju, kažu predanja. Svetiteljeva glava sad se nalazi u Rimu, a jedna ruka u Moskvi. Prema narodnim verovanjima, sveti Andrej se smatra zaštitnikom velikih životinja. Sa njima razgovara, one su mu pokorne. Nekada su cigani mečkari slavili Andrijev dan, verujući da ovaj svetac kroti medvede kao pse, a da svetom putuje jašući na ovoj zveri. Uoči Andrejevog dana kuvao se kukuruz za medvede ili poseban kolač, mečkina pobojnica, kojim se tobože zavezivala čeljust medvedu, da ne kolje stoku. U istočnoj Srbiji dan Svetog Andreja naziva se i Mečkin dan. Po planinskim selima običaj je da mečkinu pobojnicu deca rano odnesu na mečkina mesta, da medvedi ne kolju stoku. Veruje se da na taj dan medvedi ne čine štetu i ne diraju ljude, i da zato tada ne valja ići u lov na njih. Za ovaj dan su vezane i mnoge zabrane. U Šumadiji se ne štavi koža, niti se bilo šta s njom radi, a u Homolju ne radi se ništa sa odećom, da je mečke ne bi pocepale. Zbog toga ni danas u moderna vremena ne bi trebalo prati, peglati, ušivati, niti raditi bilo šta sa odećom. Vodeničari skupljaju priloge u brašnu, od koga prave hleb za mečku, za koji tvrde da ostaje svež godinu dana.